Dostlar selam. Bugün çarşamba demek efirde akıl batıl tapşırığı. Яңа елга санаулы гына көннәр калып бара. Көн чыгыш календаре буенча 2023 ел куян елы икән. Шуңа мин дә бүген тапшыруга ел хуҗалары, озын колакларны чакырдым. Сәлам. Сәлам. Мин Шахыева Сафина Рифат кызы, 2-нче татар гимназиясендә белем алам. Шаян балалар алып баручысы гимнастика кружогына йөрим. Апуш балалар театр студиясендә шөгыльләнәм. Минем исемем Рәдиф. Мин Казанның 72-нче мәктәбендә 5-нче сыйныфта укыйм. Шаян балалар тапшыруын алып барам. Мин немец һәм инглиз телен өйрәнәм. Ул минем яраткан шөгылем. Шулай ук мин җәнлекләрне яратам. Аеруча атларны, чөнки алар шундый матур һәм горур. Буш вакытта баскетбол һәм хоккей уйнарга яратам. Катнашучыларыбыз белән таныштык. Инде уенны башласак та була. Ул безнең 4 турдан торачак. Birinci turumuz dürüst cevap diye atala. Kaidelerni iskə düşürüb ödəm. Sırav yankırağaç katnaşışı balını özü koya. Onlara cevap variantları təqdim edirəm. Sıralarga şiratlab cevap edəsiz. Cevap dürüst bulan işarakta bal katnaşışı hesabına bula. Dürüst bulmasa bal alına. Birinci turda 5 sırav. Bu turda katnaşıcılarının 30 bal işlem mümkünlüğü var. Kaideler anlaşılsa oyununu açık deyip bildirəm. Yarışını başlap veremiz. Birinci sırav. Kuyanlar nindi tezlik bilen yigire ola. Bu sırada bizning birinchi bo'lib Safina javob berir. Necha bal berirsin bu so'rovni Safina? 10 bal qo'yam deb Safina. Yaxshi. Onun kundashi Radif necha bal qo'yam? Men bu so'rovga 7 bal qo'yam, chunki ikkilanib turam. Yaxshi, ballarni bildik. Haydagiz hozir javob variantlarini ko'z solaylik. Saatine 30 kilometr, 50 kilometr, saatine 70 kilometr, 20 kilometr hem 100 kilometr. Sakine. 70 kilometr saat. Saatine 70 kilometr tezlik bilen yigirem bir Sakine. Yaxshi tezlik menimcha javobni qabul etdik. Shirataga qatnashishi Radifga kuchlik 13 bo'ldi ekan. Saatine 70 kilometr deb o'ylayman. Radif Sakine bilan kelishi. Chunki ular bizning studiyamizga ikisi birga yurib keldi. Javoblarni qabul etdik. Dürüst cevap. 3-nchi variant ortuna yashirilgan edi. Quyon saatine 70 kilometrdan ortiq tezlik bilan yugura olar ekan. Ham tag'in bir qiziqli fakt. Ularning bir ortqa tabiylari ikkinchisidan qisqaroq bo'ladi. Shunga ko'ra yugurulari da o'zinchalikli. Onun qaravi yirtqichlarga ularni tutib qiyinroq. Mana shunday ishitiz janlik o'qiyan. İkinci sıraya koşarız. Tanış yakın eniler topşırığındağı Quyan kim isimli? Bu sıraya bizden birinci bulup Radif cevap verir. Şuna göre balını da o birinci koyar. Neçe bal koyarsın Radif? Men bu sıraya 10 bal koyam. Radif 10 bal koyar deyik yaxşı. Safina neçe bal bilen değeri? Burası ikilenem 7 bal koyam. Razına ikilene Safina. 7 bal. O da estugel. Yaxşı. Eylegiz bir gelip ekranına koyalım. Cevap variantları olarak yazılır. File, Хрюша, Степашка, Кеша, Карпуша. Radif ya qaysisin saylaysan? Stepashka albatta. Stepashka albatta deb javob beramiz Radif. Yaxshi javobni qabul etdik. Safina qaysi variantni saylar? Men de Stepashkani saylayman. Safina da Stepashka deb o'ylaydi. Yaxshi, javoblarni qabul etdik. Hozir javobni bilamiz. Tanış yakın eniler topşırığındağı Quyan Stepashka isimli Big Dres. Siz tinglovchan hem bek akıllı elgi giroy bek ko'p bolalarning yaratgan do'stuna aylandi. Birinchi turning 3-chi so'rovi. Qaysi ilning otamasi Quyanlar yori deb tarjima etiladi? Bizning Shirat Sakina senda qoldi. Necha bal qo'yasan? 9 bal koyam. Bek uzoq o'ylag'ach Sakina 9 sonini aytdi. Yaxshi, Radif necha bal bilan deylik bu so'rovni? Qo'zg'olmoqroq so'rov. Shunga ko'ra 8 bal gina qo'yam. Radif 8 bal qo'yadi. Yaxshi, haydagiz hali variantlarni qaraylik. Turkiya, Tojikiston, Ispaniya, Qirg'iziston ham İtalya. Men Ispaniya saylayman.
Demek sen İspanya variantı deb o'ylaysan. Yaxshi, javobni qabul etdik. Hozir Radif javob beradi. Men Ispaniya deb o'ylayman. Sen Safina bilan kelishasan, shulaymi? Әйе. Bek yaxshi, javoblarni qabul etdik. Durust javob. Durust javob. İspanya. İlning ismi İspanya. Qo'yanlar yori so'zidan kelib chiqadi. Rivoyatlarga qaraganda birida qachondir qo'yanlar bek ko'plab yashagan deylar. Durustmi, yo'qdirmi? Hozir endi tekshirib qora olmaymiz. Bu birinchi turimizning so'nggi so'rovi edi. Hisobni bilasizga kelammi do'stlar? Әйе. Bizning eligi turda Safina 26 ball, Radif 25 ball to'pladi. Ammo bu o'yinning boshlig'ini bizni tag'in 3 tur kutdi. Hamoning ikkinchisi men endi hozir e'lon etarga hozir. Do'stlarim, yorish qizg'andan qiza. Bizning ikkinchi turimiz turi kitir deb ataladi. Ekranga ko'z solsangiz, bir bag'anada qo'yanlar turida yozilgan asarlar, ikkinchisida avtorlar ko'rsatilgan. Sizga shularni turi kitirishga, ya'ni qaysi asarni kim yozganini aytirga kerak. Radif, sen hazırmı? Әйе. Tinglayman seni. Qo'yan qizi Abdulla Alish, Qo'yanqay Naqay Isanbat, Qo'yan Musa Jalil, dörtüncüsü Abdulla To'qay, beshinchisi Shavqat Galiyev. Bek yaxshi. O'z kuchini ishonib, ham tezgina javob berdi Radif. Afarin do'stim, javoblarimni qabul etdim. Ham Shirat Safinada. Tinglaymiz seni do'stim. Qo'yan qizi Shavkat G'aliyev, Qo'yanqay Abdulla Alish, Qo'yan Musa Jalil, Toshbaqa bilan Qo'yan Abdulla To'qay, Fizarat Qayasi Qo'yan Naqib Isanbat. Bizning Safina da tezgina javob qaytardi. Javoblarni qabul etdim. Qo'yan qizi Abdulla Alish, Qo'yanqayni Naqib Isanbat yozgan. Qo'yan Musa Jalil, Toshbaqa bilan Qo'yanni Abdulla To'qay, Fizarat Qayasi Qo'yanni Shavkat G'aliyev yozgan. Do'stlarim, siz qo'yanlar turida nega she'rlarni bilasiz? Men bilam. Mana Safina bilan de ham she'rab ketasizmi do'stlar? Әйе. Tinglaymiz seni. Qo'yan salqindan tuhan qo'rilgan, boshi solingan, qulog'i shingan. Eydegiz do'stlar, qo'yanni tirildik, yili bo'lmaga maktabga iltdik. Qo'yan uyandi, sikirib urmaga shabib yo'g'aldi. Qo'yan sen qo'yda? Yashil to'qayda. Qo'yan sen qo'yda? Yiroq shullarda. Qo'yan sen qo'yda? Qalin o'rmonda. Qo'yan sen qo'yda? Qorli bo'ronda. Eydegiz do'stlar, qirni, o'rmonni, shulni oqtarib topib qo'yanni. Afarin Safina, bizga shunday uzun ham bek motor she'r yodlab kelgansan. Rahmat senga. Ham ikkinchi turni yumaloqlar vaqt. Bizning eligi turda Safina 2 ball, Radif 5 ball to'pladi. Umumiy o'yin hisobi eliga bo'layroq. Safinaning 28, Radifning 30 ball. Üçüncü tur ortak cevap. Üçüncü turda da iştirak olacak. Cevap variantları arasında birisi ortak. Şu variantını söylemek gerek. Cevabını böyle hukuku şolay yok, katnaşıcılarının özünde. İhtibar bilen tanıyız. Üçüncü turunun birinci sırası. Qo'yanning düşmanları. Bu so'rovga birinchi bo'lib Safina javob berar. Necha ball qo'yasan? 10 ball qo'yaman Safina. Yaxshi. Radif necha ball qo'yadi? 8 gina ball qo'yam. 8 gina ball qo'yadi. Radif. Yaxshi. Anladik. Eydegiz birga bo'lsa, javob variantlarini biz so'raylik. Tovuq qarshig'asi, burkut, bayg'ish, yabalak ham hit-hit. Qo'yanning dushmani tugul ul hit-hit. Demek sen hit-hit variantını söyledin. Әйе. Yaxshi, javobingni qabul etdim. Shirat Radifda balki u boshqa variantni söyler. Hit-hit qishi Qo'yanning dushmani tugul.
Demek sen Sefine bilen kelişesin, şulay mı? Әйе. Yaxşı, cevaplarını kabul ettik. 5-ci variantını sayılarga kerak edi. Hıt. Jilpaza saman zor börükli, kekri tımşıklı, şuvarkış gövdege zor tugil. Ulularının uzunluğu 25-30 cm. Qanatın jeygeç 45-50 cm bola. Tüp rizığı vak umurtkasız hayvanlar, böcekler, mollusklar, kelteler, sirekkine yılanlar hem bakalar. Uzun tımşığı bilen jirden yeki şirik ağaçlardan böcekler şüpli. Koyanlar için onun bir kurtuluşu da yok. İkinci sırava düşeriz. Koyanlar yaşay turgan kontinentlar. Radif әлеге сұрауға неше бал қоясың? 9 бал қоям. 9 бал қоя Радиф, яқшы. Сәфина неше бал қоя? Мен 6 бал қоям. Сәфина 6 бал қоя. Мына бит. Яқшы. Әйдәгіз біргелеп, жауап варианттарын қарайық. Африка, Антарктида, Төньяк Америка, Евразия, Көньяк Америка. Радиф, қайсы вариантын сөйлейсің? Мен Антарктида деп ойлым. Антарктида деп ойлап, тез генә жауап қайтарар Радиф. Яқшы, жауабыңны қабыл еттім. Шират Сәфинеде неше көйлейсің? Мен Антарктида деп ойлым. Сәфинеде Радиф кебек тезде һәм шул ук вариантны сайлап жауап бирә. Яқшы, жауапларны қабыл еттік. Дөрес жауап Антарктида. Қуяннар Антарктидадан қала жер шарының барлық континентларында да яшилар. Bizde аларның 2 türü yaşay. Kır kuyanı hem ok kuyan. Ok kuyan ormanda yaşay. Jayın kışın tüsün özgərdə. Kır kuyanı şuvar ok yeki ok sılkırın tüsdə bula. Biz 3-ci turunun sungu sıravına köşəbiz. Kemirüşilər. Sefine sıravını neçə bal bilen deyəlisin? 10 bal bilen deyik yaxşı. Radif neçə bal qoya? Мен де 10 бал қоям. Радифте 10 бал қоя. Дейік яқшы? Мен қатнашшыларға жауап варианттарын көрсетем. Қоян, байбақ, көсі, әрлен, бұрындық. Сәфине, тыңдайбыз сені. Қоян кеміруші түгел. Демек, мұнда артық вариант қоян, солай ма? Әйе. Яқшы, жауабыңны қабыл еттік. Радиф, неше көйлей? Мен де қоян деп ойлым. Радиф те қоян деп ойлай. Яқшы, жауапларны қабыл етеміз. Дұрыс жауап. Көргеніңізше, қоян. Қояндар, йорт қояннары, яғни кроликлар, шилдықлар кемірерге яратса да, кемірушілер отрядына кірмей. Оларның өз отряды қоян сыманнар. Әфәрин достарым, біздің бұл турда Радиф 27, Сәфине 26 бал топлады. Әліге ғымым есеп, Сәфиненің 54, Радифнің 57 бал. Әмі барысы да үзгәрерге мүмкін достарым. Алда 4-ші хәл еткіш тур. Соңғы 4-ші турда қатнашшыларыбызға әр дұрыс жауап үшін 1 бал берілі. Мен қазір сізге бір-бір артылы 10 сұрау берешекмін. Сізнің бұрыш, шуларға тез арада дұрыс жауап қайтару. Сұраулар ауыр түгіл, әмі ашыққанда ихтибарды бола көрігіз. Радиф, сенен башлайбыз. Қоян білән бүрі турындағы мультфильм. Ну, погоди. Дұрыс. Қояннар қышқа запас жия ма? Жоқ. Яңғыры уақытында қоян ненде қуақ астында отыра? Юж. Дұрыс. Автобустағы қоянның нәрсесі болмай? Билеті. Дұрыс. Қоян қызы әкиетінде қыздың қойсы жер ауыртқан? Тәпие. Дұрыс. Яңғыр астында қалып еушленген қоян турындағы шиғырны кім yazған? Агне Барто. Дұрыс. Жайын сыры, қышын ақ, аңашылай яқшырақ? Қоян. Дұрыс. Қоян тауға мінгенде тезірек егіремі? Таудан түшкенде ме? Түшкенде. Yok, мінгенде. Қоянларда 32 түшме, 28 ме? Білмейм. 28. Hem en temli şokoladlı koyan. Россия. Yok, Nesquik bola. Hem bizden bu turda Radif 7 bal topladı. Aferin dostlar. Hazır Səfinənin şiratı. Səfinə, hazır mısın? Әйе. Olaysa gittik. Смешарикlardağı koyan. Крош. Dürüst. Koyanlarının ünleri bula mı? Юк.
Дөрес. Льюис Кэрролл әкиятендәге куян Алисаны кая алып килә? Мужизалы илгә. Мужизалар иленә дөрес. Төлке куян һәм әтәч әкиятендәге куянның ие нәрсәдән була? Кайгырдан. Дөрес. Куян кызы әкиятен кем язган? Абдулла Алиш. Дөрес. Әкияттә куяннарны су басудан коткарган бабайның исеме? Мазай. Дөрес. Бик ярата кишерне, кәбестәне дә ашый. Озын колак, кыска койрык, аны беркем уза алмый. Куян. Дөрес. Куян чыннан да кылыймы? Юк. Дөрес. Куянның арткы тәпиендә ничә бармак? 4 5 Дүрт. Дөрес. В лесу родилась елочка җырындагы куян нинди төстә? Соры. Бик дөрес. Һәм Сәфинә бу турда 10 балл топлады. Әфәрин дуслар. Дусларым, бөтен сорауларга да җавап таптык. Бу турда Рәдиф 7 балл, Сәфинә 10 балл топлады. Гомуми уен нәтиҗәсе 64-кә 64. Әфәрин, бүген дуслык җиңде. Күңелле уен өчен рәхмәт сезгә. Мин сезне тагын бер мәртәбә якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Төгәл бер атнадан күрешербез. Акылбатуны карарга онытмагыз. Яңа ел белән, дуслар! Яңа ел белән!